Bahai tong sar. Kaham no. Oh, sar neng kada kaja ka. Tama borong ni pokrok ba nosrok dah hino. Tama kada kaja ka rohni sung tong sa. Sar, biya ho chini. Tai. Mau je kajak tu, mau je kajak ya. Tama kanya sana. Sar. Ni chini borong ni sung mada neng jol jak to. Ari tom puji ya sana. Oh zakan ni chini borong hanai kol pari wit tai bak sema zakata. Bui kebang ma borong na chana bagai wet kai tong mono ge da neng. Akon to sar. Hai pun no sar, no to ma sinema hai. Nin para poro sar. Are gang pit para. Apa nih bagusnya sinema aja. Nung dah pakai besar jelas dah hilo. Engke sama nih besar jelasan neng. Napa nih mung toma ba? Job kau suluk tempat talakannya neng bapa nih mung kena wujud tempat talakannya. Bukannya untuk kisakannya papa. Sinilanya bagus sih, gue sirok lang dong ka. Sini nanya, kau percaya? Ini tuh problem sade. Oh, tuh problem sade hima ba? Entong sa. Tuh bagian aja na paisa dah sakana. Laci usar. Sari datik. Sar, peni awas hindi kan hai kena usar. Tama? Peni kan sar, peni koram hindi kan kena usar. Tom pen apa? Usah pen sar, usah pen. Oh, siling pen dah. Ini sar. Oh, kayak table pen saruk purita. Sar, table pen saruk kego, gan kena uang makan bangla gan kena usah table pen ni korang kai. Enggak pen saruk dek, pen saruk jauh dong dek. Overshoot. Sar, pen saruk jauh baik itu nggak sih, tunggu lah belasa sar. Yak kerja yak apa kisip sibuk dong dek. Oh, sar kisip ka jo, kisip nih nobar. Kok borogan hai kena usar. Are, kamu kok si belasa kok borogan kena kage, kena tong di kok borogan. Aduh, nung koper dah, kok nogan kena wero tuh mana kece kaya, koper nung koper. Puji tak bukan anak koper dah nih hindong nak kali, she. Koper nung koper hiya kita main aja, kam dah hina. Nung dah koper nung dah koper siling pen dikace, ini kan kena tipu. Table pen dikace, bangla kan kena tipu, koper sak, nung hai siapa tak? Oh, pen saru kan plus kan kai minjung si hayu. Ket, bang, kayak om mereka gan satu tipu. Amai kena itu kena wancau nama. Acha, double deh kan kesap kena lagi sana kena anggo. Tapi kau bersana Hindi kan sama kena dah. Bantai Hindi kan. Nini tahu kah Hindi? Nini bokorong Hindi. Nini celah Hindi. Kutul ada nih kau betat. Ket bang. Sa. Dil hai. Sa. Kau bertam siapa? Tamang sa dil hai. Siling pen kan sama di sar, nanti kan makna ini cocok ke? Table pen kayak boleh tetap sangke. Rang. Kamu nih rang. Gandu sama nih. Kobar dan nang kobar. Makanang daan gandu sama nih makanang daan. Tat, ani bijik lang deh pas sudah kalah tang deh. Angkan sama nih pas hajar engkau bil. Oh, jadi pas sudah kat kayaknya buat pikiran anak roh deh. Tama?